Haka jingya lenti banyalap yak election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency kabala long haka khat khandai tarik uyayong arja arpusaw na kabantau Kyrtong ka United Democratic Party UDP uba Robert June Kharjaren bala Pangniang da Regional Democratic Alliance RDA ka Kynthoh ni tray lang hapadeng ka UDP kabadon khat arngot ki MLA bat ka Hill State People's Democratic Party kabadon arngot ki MLA penban kini ki MLA ka HSPDP Kim Shamlami Madan Satya ban penpau ka jingkersan bat ja rangai na ki rensan election ke RDA. Haka election balapan benar haka saw tarik ujilio arja arpusaw Kyrtong ke UDP Shamlala Satya ban kekli bat yokhur tang saw hajar sanspa andrupulai vote na ki lai pendetli ki Legislative Assembly Constituency ki badon haki nyotli district karilum khasi jantia. Haba phai Legislative Assembly Constituency bamik mat daga HSPDP kata na mauthat Raishan dauba Shakler Wajri uba bat menta kum umentri katanat sports ke sarkar jilla uba Robert June ol yokhur tang praspa saupo vote bat na motion road constituency dauba Methodius de Kharpan ke UDP ke yokhur tang hendrus pa arpo vote kata boro na artli constituency tang shi hajar sauspa prapo vote. Hakini bro artli ki constituency la job kaput daga Voice of the People's Party lingbau Dr. Ricky AJ Singkon ubala kalalong mentau MP bathamai ka Shillong Parliamentary Constituency daga bukur arpusan hajar sanspa khandai pusan vote na mauthat Raishan bat khatwei hajar nyospa anrup khandai vote na motion road shu kumban chukdo bauba KP Pangniang President ke HSPDP udai tang mau bat kiwei ki nongkit kam ka party ki bami ban pan jingkersan pajba na ka bentau ba Robert June Kharjaren Naka constituency ke bawah Pangniang ulam mikmat mensua ke UDP ke yokhur tang hajar lai pukandai vote. Kumta nalor ke jing jaki MLA haka poria lap election bak ke jing yok vote bak hendiat. Kawan rak ke jing tharai bak ke HSPDP kala syat syukur ya ke UDP. Nakaliang ke UDP lengba uba met ba lingdo u president haka janmit jong ke santare ujilio arja arpusaw kala Kynthoh bak ke jing job keput ke VPP ke de ke jing ang not upat ba bat kum ke parti kan wat hidau balai basyak rem wat hapadeng ke jing don khat arngot ki MLA. Henry nakaliang uba KP Pangniang pat kumunong elam ke HSPDP Shamla tre ban jubab syakilat pathai kubor haba panjeng Kynthoh na u halor ke result election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency ke badang sudap bat lekse kadau kadai bau sngoram ba ke job ke VPP bayalam do ba Arden mela basayo mat kumu president ubala long teng u president ke HSPDP hakis nam baladap Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka Pangniang kadut pej ya ka plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bhag pendon kam daki mar ba modon ka plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya